Hey, what's up? Lekenya domia miakata ni mo kponko mienya. You don't know Stoneboy, Everlove TV. Mi alem kuranwe. All right. Beep. Akpa. Everlove TV once again. Mi ba dora futa agba. Mi jiba mi asenu gomo kude mi afufu pe toya otu aleke ko ekop me. Leke ko agbonono me. Otu toya fia nkeke de kareka bla vovo de kia. Leke ko survive me. And then ayika wa atutore otinji na dare akpuluma afi over tutoya ro nwa na ma kemi adoje vovo kude ofe agbedo nwe kwa mia agere ankaji anka na mo nko nye Godwin agloho Uncle Godwin agbaloho uncle o nko de Midawo Aniklo akpa Uncle Godwin majibe ma asemele gbo nkeke ka bla vovo de ke enya otuto de miawo ayo tuto ya fiade leke mi kwa agbonomi leke enwo ko yime otuto ya fia anu maba ohi maro po movie ara dara fiare okay maro mo po okay adario afi yi sasan ya batumi okay to batumi ala fia yela mai ma afu papa na mo mo po na ba mu adara fiare ko okay tabanya mutara ma jitara review ji pala podomia ni ko la fie okay ke leko jofi ndo kutu ami aba no afia azuba na la fama mena na ke no ogota ni ba muja kara ra ma fie ko la ko nya moja kara leke gomo aba mi roro fiaro uchuka kan okay ni ba gbokpo okay akpa ne broba amaru okpo nanu dare glinwa amaru motin kpona na dare glinwo majima biami afi hemare government jagbagba pole fishery commission okon dudu ado kovena menye molu kotokuvi de kare ovena mi be mia akono nanu wo me pole okona nanu kokpere this food 5 kilo of rice your government have led to support you guys they like museum ma kpodden kare ko kumya ba avoa how do you spend it before saying all those things is gone? I don't get it. O molu mo cover ma globe me yevro toro me yaba bla tona maro yaba bla vana maro ya wie vana maro ya wie tona okay oko molu ma kotoku yo ma dan aroma wo na maro okay ko ma tona maro okay o ma toma na me yaba bla vana la ma karaji me manuma amanara karo hin ma da fiare ko ta nu men ka karaka ya iko ba wona mi gbangbo me o yin ko ba o okay eko mi epo mo lo ada dugba ma gbama ta ma nyen mi la se dara homoru mu okay actually I asked him about the rice that the government was able to give them. How are they managing with it? And he said, oh, sometimes they are almost they are almost 30-20 on this one canoe pulling the net. The company always have 30-20 of them on one net. On one net, they have to give them 5 kg, which is the 5 kg. You know, they have to give them 5 sack of them. Some of them they have to give them 6. Some of them they have to give them 10. So in case they were able to get 5 kg and they are 30, how are they going to manage that thing? The 5 kg, which is 5, how are they going to share the 5 kg times 5 among the 30 people? Even one, when they share it within 4 of them, it's not going to be enough. They will spend it a day. So he says, it is just that the very first day that they brought the food to them, that very night was very successful for them. And they were happy about it. But the following day, nothing came on. So, and majiba ma adegoma nam kafifi lafia mi September jinwapan keke blavo vo de KLA ban otuto na mi po vayi otu ivayi po obune na mi otu po obune na mi no tuto alekare no vide metende nanu abaleke emfufu ala ngbo otuto tanu tuto ya ku no bia endunya babaga itin harvest na nenema anu baba otuya temara otuya atiaba la fugonwo asa ola mianu okay miamoro mi danaro koshiragbo okay
Maro dani koshiragbe. Okay. Maro mu dani kuragbo. Okay. Maro dani kuragbo la mi agbo fia. Okay. Ta mi chaka so. Okay. Ta makora sala la koshiragbe la me magare itoju. Okay. Aro magare dero. Ta vuyo ro dero gbangbo rasa. Magblɔ be tsi la ma reva fɔ me ko re. Okay. Yori na ma ŋu kekɔ. Yi ko tɔ miame yiwo gava dze mɔ yi dzi ga mi ga kpoe. Yi dzi ko mi le ʋu. Ada si ne gbɔ wo ga di. Ta ma gblɔ be le tsɔru ye mia kpɔ ma nye gbãgbo ɖe sra be kɔsi agba ma me geɖe derɔ ma tɔ ɖe derɔ wo kpɔŋ vivi le mia gbɔ afia. Okay. Wo ŋu kekɔ. Efɔ dzi ko mi ga le. Actually, he says after close season, there is a perception that after close season they will reopen the sea. There will be a bumper harvest, but it's not in that case. But it's only the first day of opening of the season, because the whole from the southern to the northern side, they share it among them. Some of them go to fishing on Wednesday, some of them don't go on Wednesday, some of them don't go on Sunday. So that very Monday, some of them were able to go on fishing, and those who went on fishing get some harvest, and they get it. The following day, they were not able to get anything. Till then, they have to be managing every day, day in, day out to survive themselves. So I would say this is what he has to say about that one. And this is something that people have been doing for a long time. Close season is not something new for you guys. It is something you guys have been doing for a long time. Over close season ya. Those days are me learn after me learn that to me no na ikota kwachira omova. Yado yikwachira omoton. Yado yobo nyina jimu de ka ask me gayina. Is it not the same thing ko omo gala na me? Opun fora dari. Okay. Abale ma wo afun fora dari ko mi no ji o mana. Ma gbo me togbi o ha. Ala cha no cha chi wo. No gbo cho do fa na ma. Fu fu no ro kyofu. O gbadodo rara. Okay. Ada shi na na. Okay. E kenya akpoji mu. Okay. Ola dari. Okay. E ma gbo ba cha no cha chi wo wo de ko mu aba un dada fu. Ba o no nyi hu ara do pa mu. Yes. O na nu ma o. Akori. Anya nya togbi o na san. Okay. Aka ma gbo ba nu mu re ke ma ga ba ji yin. O mo yi mo ha. E ka mo to no no mo to to mo ra mu na ma. Ta ma gbo ba cha lo cha chi mu la anwu ya mi da ne fu. Okay. Aba pa ji mu adre ma tutu ha. E para ka to woni. Okay. Ka kana po mi woni aba ji mu afana ko mi anu ko. Ye we wu. Okay. Ro ma ro nu mo to wa ko ko die ma pa mama. Okay. Ko poro to woni. Adu na ri ko mi kata mi no wi. Akala fi tian fi anu mo ra ka magaji mu. Ta fi mi maga hu de moto. Ah, mi ga pe po. Akpa do mi agbele be nmo ha le me be mi maga tin enwure mu a because le taflache do me va du ya ma e ma ni ma ava kata ni gbaji a 2001 me va e mi va fata ndo mi ro no anyi ya ro yikura chafaro ga kplo ni ga ko gana re em do fia ba nmo mi maga o mo e na ba nu yo kata me do mu a E ma karaji ba nu ma. Ala ba adura shara pa yo kokulu. Ta mi ya kpo do dari ya. Mi ba ho ye vu ba so. Ba nyi nyi le mi adadu ma. Ta ye vu ba so ba we fia nu mu ra ka mi ga kpo ni den kpoto. Okay. Ta bo nwo mi nya. Ye vu ogba la wo mu ala vu le mi ato. Ah. A cha mi da nwo fu. Adura shara pa yo kokulu. Yeah. Ta cha mi da nwo fu. Fia o nya do nka mi chona. Dani adani fu. Mi da nwo fu na ma. Manya kpokatai ewoni. Maru no nyi no ro da ma kparo. Akamye to kwa ya o iko to ko ma akonyige. O mi da nwo fu ye ma kaka na kpota fa chama no nya. To ma la bian toro ba no ki ko ro guta. Maru ko ku shiro mu no kulu ya. La da ko nwo yi mam. Okay. Akpa mi va fi amaro gbogbolomba ma jimi ma ko no o hana do he anunam amu gbogbolomba chama ha
machine ya comida na de enu adia ovonwa ma born na ma eno nyema born na ma wa ena ba elão te no na mi agbo agungun afio aka fia over subo mi dem chiapo mo o hohlom le chiapo mo poro no ena na bo katan o shishim jojum die tai elão ma ga mi ga tin lawo de mori uncle leke le go mo de leke ne kokpo leke ne ko sa pa go na tepe ya pa ma go ma nya ma karaji ba anya moya kumula ye wa ita maito kokpule ko na ma wo ma jina be afonwo na lo ko ni na kokpule ko uncle remanam afuo cha yinuma kofachi ni kofachi akwe emi kuna aba konwu ye mo ni tia mi no ma na emi na waga kofachi ni ko na won ayi na tapa be wo konwu gbo na kofachi emi gbo na ma afi ni bara nwura go okay kakala afara mo ba to mi ba o ye vu ba ta be ko mo arru ye ya ma ho ba ni ko mo ina na to ma to to ye gbo ba imo la fama fi ko mo beta nwo gbo na ko yo shi ta ari bo bo na yo ta po mama nwu ye dafu o aba we ba ha viara va yo bie ba bia ma ga ho o ba o mia dago ifo nyo ko machine ba mo bie mo gure na yo ba nu yo kokko yo ta ana yo shi afama fi anwu nyira mo ba je yo bo ta imo la fama fi ko nwu yo ko ta o gro ba ti je o gro na nyala ye ba yo ta amonya ano cha to shi le mai m kakamo no mia poji roto shi o manu poji roto shi le mai m ta wa cha ai kwezani la ga opu mama ma one fia wa cha za moto e ma hu afi ni bro to ba fun kura ma la gba ma ta la mo za ba bo susu ma fia ya no ma ba ma karaji ba anyala rohi anu ma ba anya ma de ma to he ade ma na ba nyam ya to bi ora la fa ma emi ko ma do fia ba matanya nke fia matanya la well because ba wa cha to zani cha ka bi no la mura mo suna gbo ya kana mi agbo yo gbo susu o re to ma ke ma ala ba la wa ta cha ko fu ga re ga ye fu ko abo e cha ta li dodo ka ze do zado ma ba fa po so elano ngo sen kwa no ya de viro o do fio kata o plika ko ya nwa ko chapo ma ko no ri to no ma ba a jore mi aji ba la wona jo aji fu yes mu ga ta torografi anya numara yes akpa uncle la o fakpaji okay uncle let me la o fakpaji roto nanya ye nanya roto de lake o hana ko agbanome va da chine gapopo yamo ye o ha va le o veli agbo la fia gapopo yamo o ja ba glo ba ro la chien po ga kama ga ba le a chin ko ma ko dar a fam aba fu ma ba le do ngong chi ta ki ko ma ko da fam no ko pamura amu palo ta flache la ko jo fi do la show alo vo aro gba vo agba la ko jo fi vo agba ta fu refuni go gba kele ke edena no to mo plus ba ya ga povu abubua ma die to ma ka nya shi ma ba tuota iko ma ba rashi mi do gbara after video ya marati ma ka shi o ya akpa viano plus ba na kwa akono doji me so benevolence out there this is uncle. Actually, he says he's a fisherman. He used to go for fishing, but something happened to the extent that the fishing boat had to be capsized and damaged. Because of that, he packs all the nets into the house. He's no longer fishing as his own. He has to join other company. He owns his own net, but the canoe got damaged. And he tried the possible best to raise money and then do the new one, but it was not successful. So the only thing he has to do is to join other companies and then go for fishing. This is what he's doing for now. Majibema asegomo.
Look, no, you never put a monday. You survive. Let never do put a monday. Look, you know. Oh, đã vắt bờ ra mua giá tôi như họ phao con này nè. Con này là bố bố hàng rồi tôi này tao đã nạp mong. Cái này nhà mà rồi chọc mà vào phía để vào hàng rồi bữa em đi. Đi tiếng có cái nào mà. Oh, nu na gawi. Bây giờ bây cha ô năng mà cái phía mà gặp bố. Lúc cô chơi uncle đúng không? Ở gala cha mà phía. Cha mi tiếng nằm vào bữa em mi hàng rồi. Dunia no ko va pa ma aduna jono ko tona kala mi de chipu to ma blana poto aka vi no va kpere mi anwa mi ga pona wo ala ba nka ma dada mi onto la ko ju do nya ma nguna na ma nya na glo la na mo la me ma ba cha pu chi ngo fi ya ko je un to ko ma to ko ndu mi ko ya fo mi na kara mo un to ale na o ko ya ma ta ko ka gba ba zu je ba mi me un to la pata sa na mi o me o la moto ala mi ku cha mo mi ga pom. Okay. Mio nya la mi ta shina ra nyingba cha, nya la mi ram fia. Abatsa. Ndum ya na la foji klik na vale on to na ji akoya fa me iko la gbo. Ta iba na ba na mi ba po mi futa to fi ba su don angokula. Nki ma dam na mi on to aba ngo ba sam na mi. Ka kana nya ba ni li huo mi po boje. Na mi kara ngo na wana va ko. Na rela ma tora poga ro na ra poga wana ko chiri gbangbe makara jibe na mi pu atoya nchoya ma baba ga ba dogo la fia plus ba nya hama nya china adje chi ama ko go do na ba dogo ma ba la na fia ko de chi kutu amana ko kutu ma papa ga akpa mi aro bro sa bosa madune akpa mi va akpa ikenya ba oba mi onto ta fla che le ga ya mai oba mi onto le mi apa anu wona ma ma gbagba jem be mi adomi onto do kiure ngogbo ikenya ba mara ku mi sago na mi de he ikenya ba fufu we wo he je ho ya gomo no madala pa wo we je gomo dari yes ayo je gomo dari ya wonto tutura jikai na wondan na ma kan ai ko wonto na jojomde en na vi wonya ba enu ya aje bo wo wanye edo ano yoshi company no you ga save ndadi you have a machine gun troller akọ daddy wanye company you ma agaba o ye vine de school ko wa ire certificate ho pe ko ava no mara office ano edojim be sha gbegbe ka ma dokpopo ko wo mi on to mi le do ya dash ne mi avio mi na un po be aje boy butama chumba do ya in case in future what ava a leadership awo anya nuga atwo aleka wo na we mite advice na mi avio kure won alo mi ho mi kobo obo suku nwe ka fiata mi jo mi suku edoya ka nye doya ka le mi ashinwa ma ko ida afide ikanya mi po Coca-Cola ya kami no amaro nto ko jegomo nchuare ko so ko jegomo la fumo akagba Coca-Cola ma evi antu anto ku wolo akazu company kanya family ato egbe nyon to re meeting and for na mi avion na ma ba mi budang ba plus ba leka wa we ba company ya ova su company ga fishing trawler ona no mi ashiga marakulo marakuku na mi ga de apa ya gomo he marakuku na atando janama abale na gulu mi avion na nyo to bobo school we kayelo school ka gbala ka jagba ba nya ti cho mi no makpo mi po to ma avion ta pe la fota po imi echim ka gba ma fia magali na namu okay a chano ba roto wala ngona klekyo okay na po fu chim roto mu yo so sia akpa ka gba ma mi ba la fia magavali na ka magavali na nyana kram ta afu pakpa ma mi ba la fia e ba pomba ni ga hanya view ga dara fu pakpa ma re ka fi ka yimi ga la ta woni ba mi am yo la fu cham to Digaji ba yo view na ga nya view na ka fo la fu cham okay ala ba mi la asijoji ma okay ye ba we ba mi ba nya view o fia o mo ba no mi po ga cho fi ko o mo ta fe mi na da mo da go ka ko ga gwana ba a chi ami aji okay o ga nya gbana mi mo okay but that ko na don ya manam be actually I asked him about this company, this fishing company that he has. Are they trying their possible best to train their kids
so that one day they can inherit from them, so that, listen to me very carefully, they can develop this to be one of the greatest companies. They have a fishing trawlers that is feeding the company, that is feeding a whole community. And he explained to me, it is their dream to happen that way, but at first, formerly, fishing is one of the biggest job that you have to do in this area, and you have to gain. But nowadays, it is not like that. Just because no more catch, fishing is becoming bad, so they don't want to advise their kids to get into this, because it's no more themselves is not happening. Things are not moving well for them. So why would they advise their kids, their children, to join this company and then be in this, and then later end up getting regret? So they are advised. They don't want to let them into this. This is what he says to me. My dak pun ada apa mahanam. Ke le apa ike mia gbogbomba. Oh. Mianto mia atu mia rokiorori. Na mia ye mia gbona de leke mia ko managa ye ke mi edana gare company ate kple sube. Oh, na va agbel awang bereka. You ating ako ejra wado aba ale anke gble na anke pe avwa eva gba. Moti makaraji ba na ke ma vali watowa. E ma va we be ma va woni yo. Moti ekpavu ye yo. As a company de leke mi ko managa na onye be mi kpo mi lon alo ro ko mi dana ga revu na ye ke chafwa ga gbele ko mi ga wazana ga alo mi invest into other things. Leke mi woni. Na ma glo don ke ba. An woro ba se na mi. Okay. Ala ba woro to mate. Aro klo vi po ga fia. Ye be kpuna na ka kuna ba ya ho ikata. Okay. Ala bo hana we ba cho ga ba. Okay. Ta we ba la ko mi ba li fia. Aro mi kpuna pota. From hand to mouth. Yes. Hand to mouth. Ikobe no yigba kwa. Ajo mi akwa arugba. Na revaje le gbama. Ajo mi azingba. Na zere de viu na chono ga tanchi o da fo manu. Na mo wa na mo ka mi tero popolo. Ta afi na ba ya akpo gara gbara ka za mi awe yihu kakra ba na mi. Bi ba ra mo su boy ka. Aha. Mas okomoji gbangba. Ke ona ba ya ho ito. Abo na ko kama avo. Ohi kama na ga ho ga be dara piara. Yi ko re piara fa ma yi ga sa ko ba o. Mi ala zora jinyelo. Yeso wala lo yeso ina. Yeso wala la kina oga. Aja bana. Ala bana ba. Ala yung kulari ya mama kure. Kala ka. Tabana mi roto fia. Yi ga ba ni roto. Yi ko re biu ko ba nu rumo bota. Ala ba ma tak pisi ga po. Ono ni ko odona no mo. Tana mo hia oko. Na la shi ko la bana la shi mu. Tana bia ba na ko mata ba. To mo mi shi kam. Ke mi ava de gbe fia bo. Ba mi ala tore yo to. Oh, baba na mi ha. Eke enye konyi fafa blibo na mi be ova imaleka. Yes, mi va afia le ke mi be obo chapua mi aremlo, chapu mi aremlo. Leke ne ko enu agoma sem aba America. Obo mi afa ka kukulo fo ataye we be chapua mi arem. Leke ne ko sem goma. Alafia do ya on fia manye gba. Mi afa ka kuku fo ataye won be chapua mi arem alo. Hi on fe totoro fe nyawe. Ka kukula mi okuta. Ma gbele be ma la fifia fi. Okay. Kaka fiara to fivo du ma akpa. Ala bana po mi fo ta fia. Ka kuku ma la fifia fi. Na po ta paro mo kumu. Abo fiaro esia indio do ru baru. A cha okuna ke. La futa. Na gbele la pa ma futa mi ba dra akwa kala afi be dra ne ru. Kaka ona na ma ba kalom na ma na duro futa tia futa ba su to hom. Aba futa na chira mi afo ma mi ba do na ro fu okpu. Kaka gba na ba futa ko karo ho. Futa kama ga nyem fia na ga ko akala wo mi to mi dredu kaka. Anu mu ba manya ake kumo la e chafu wo mi gba mo aparo ngi ma po nya ba. Chafu wa ro kushiola. Okay. Awo na do ro nhu ba wunam. Okay. Ye fi okukala na kukala fu gomaka. Na kukala fuma. Na chapo ba ro fuma ko gbidi ga o ga so greta. Okay. Ara lo ga to fiara, ari to mari ye to jipu, aba dui. Okay. O ga no ta fa de die. Okay.
kakane bo ju o do fuma bo ju na ba no kun la kuta poji goma awo ba abari ra fuma ya me ga gbon atrego ka ti ba ma na ku ko chen okay ta ka ku ko para la no bu yo ku yo la bo no fa kun ro fugu maganya kwota mo nya egban ha afima atere ekpo mo va gban ba ma we kaka nana ko ba aw ma jo du ma mi do re won ta ma jo ihu keke nana ga bo ma trogbo e ma trogbo mi jagba mi hom ba da do jijo na ba mi edan manam bilbo nyaka no shi na edu aja kude egba pan kankan e no over vutoare nyaka la shi na edu na po camera na po mo na ma fi na gbo nya mamla anya no shi nye ba mi o dunya afia loko ba mi review fu o ma mi review atatara mi aja ka jago cha nya to bi o le mo mi ala aka gba ba dunya afia afu o ma mi review ala ka jago gba ni ba la fu cha mi fu po ma la ka jago gba loko ba ka ma ke la ga ma na ta e ba fu mi o ma fu chi mo fi ala ka jago gba ta ro asakpa ro ko ko mo ra mi anwo o pokpo ma o mi ra kukunu afu ya mare no jagbare okpere nyang mi ga wo ha ba mu dada fu pato mo ka gara na po kan ya ko dra po yiro ya dan wo fo ba mi to wi o we dari na mi na anya wo ha gbagba odura ko tana mi ta ma ji nyanya ma ji jimba nanye ba onye ba o ga da closes na o cha afu po ji po fu fiala o shi ko nwu yo ka to ona o jagba aji na na da go mo no ko mo o po ba to pere nyang le choma akpo kobe atia va kpere miangu le echoma ha ne mi etroide mia togbi opa ekonwoji enudemo a anye ni ke akpere mian plus be mia ha mia anye ndonwi de la abale mi de ni nyo government ajirudo of segbogbo yo dare yoji a no tro hyen MC yo no tro hyen na ngona ide ngogba akpa bana jawagba enonyi plemi chogomo jejabu vada shine gapopo ya make na pon hyen. Thank you so much for subscribing to. If you are new over here, remember to subscribe and be part of this great family because we are here to give you more exclusive content. Like the video and we have to say thank you.